Всем встать, суд идиот. Өзің идиот болдыр ғой. Идиот. Нормально айтқанды да білмеді. Ben az sotmun, okşu otam mı? Okşu otam. Так. Сот заседания, то есть адилеттүү сот. Şunu koş gerek. Саясатчыларды соттоп бүтпей атсам, эми куудулдар соттош башташты бири менен бири. Жана Тынар Курбаналиев деген балаңар Россияга концерт коюп барып, Жаневиске деген bir куудул баланы $1 миллион кидат кылдырып бети жок. O 7 жыл мурда болуптур. O бечара бияка келе албай, арыздан албай жүрүп, акыры келип, арызы түшүп, Onun beri Tınar'dı karmaylı benim de. Bu konser koyup bir memnuniyetli gitken, o yaktan bir yak geletken, tohtu boydu de karmaş cüdeyem kıyın eken. Bu gün aeroporttan bir yaktan gelip tüşteli aeroporttan karmattım atağın olur. Kokuy Tınar'dı baylaptır, putun baylaptır. Vay aylana ne koyula çanlayan. Tınar'dın kolun putun baylaştın gereği yok. Onun tilin baylaş gerek, tilin dedim. Dura? Mına hazır şu sot prosesin ötkörüp atağız, sizler göğe olup durasınlar. Konvoy, Abkel Beyaka, ayıptalı uçunu. Demi adilet karaş gerek varlığın. Mına öyle bası öyle cüret normal neyle. Hem de bu kamaktın canı türün öyle tavuşka doğru gelip kaldı. Sebebi ayak işleri olup kalasınlar mı? Bir onu sot, üy kamakına deyip toktam çıkarabızga. Sebebi çüy kamakında orun yok. Tolup ketti, o zaman üy kamakına çıkarıp durabız. Onu üy kamakına dağımının da canı formasını taptık. Buna normal basıp cüret. Kanı çeç koyun, başından alıp koy. Tak. Onu жақынырақ қойғын аяққа. Beri koyun. Кейін өздері киіп қалышы мүмкін шоны. Tak, Tınar Kur'an'ı. Meni mine қармы отырасың, не мен. Öyle mi? Jönele karma oturağız seni. Bizden başka kıla turgan işimiz yok. Jönele karma oturağız da. Gün ömürü dalil degen je güvelerin var bolbosa. Jönele men iş kılışım gerek mi? Var. Göğler var. İşe kakoy göğler var. Kim? Hazır gelip moynuna koyuyorsun ne kılganın. Makul mu? Tak, kanoy çakır, konaktu çakır. Gelsin, koysun boynuma. Geldi, alıstan geldi gelgende dağı. Atayın geldi. Gelin sakın. Selamun aleyküm. Bırak işte. Pожалуйста. Karasın. Karada otur. Так, как прилетели, нормально, да? Нормально, спасибо. Так, чай, кофе. Можно и кофе. Воду можно? Воду. Su, tez. Bu tez rakı. Öylesine görüm yer yap gel tayarlap koysun. Şat. Su? Oo. O Murzalim samsasından bir tavuk alıp gelip koyup bergilen bol koysunca. Sen ağzımı cevap dur şey. Так, не жарко здесь? Что-то у вас жарковато. Да? Да. Кондиционер. Kaçırır işte. Onu hükümette işleveydi, kanserdi işleveydi. Kırgızistan'da sottan başka hiç kim işleveydi hazırça. Jelpigiç var mı jelpigiç? O? Hanım menen жетишпейт. Бер жагынан bir öңөр üylöbem turguram mындай üylöp. Нормально, да? Vay. Нормально. Все. Так. Adilet sot özün işin başlaydı. Так, товарищ Жаневский. Да. Вообще-то, как это было вообще? Ну, вы знаете, это было давно, 7 лет тому назад.
Oyda da tıvarı. Evet. Enen kim var he? Tur orduna. Evet. Тынар, что ли? Твар, Тынар, Курбаналиев. У нас все равно. А у нас тем более, у нас что тынар, что твар одинаково. Ну, там, короче, он сам разберется, Ага. кто Твар, кто Тынар. Вот. Ана не болды эле кыргызча айтсаң, сен бул 7 жылдан бери акчаңды ала албай жүрүп кыргызчада үйрөнүп калгам дейт туурабы? О, айтпаң ошо. Мага чалды Москвага келип. Бишкектеги спорт ордосун сатам деди. Мен Спорт ордосун, Бишкектеги. Бишкектеги спорт ордосун. Ага. Канчага сатасың дедим. $1 миллион дедим. Макул дедим. О бети жок, о бети жок. Bir Kuday'a karab jalgın ayt. Kuday seni karasa karayısın mı Kuday diyor. Kuday'a mı karab aytım? Bir Kuday'a karab jalgın aytsınlar bulayla. Kayakta satam ben spor saraydı. Meni özü 2 yıldan beri hökümet kuğuntu kal spor sarayına konsert koydurmaya kovalap жүрсө. Men özüm spor sarayına gir almay atıvanı kanıp satam kızıksınlar o. Sen oşa satı verбейсиң деп киргизбей атат аяка. Уважаемый 50 судья, миллион доллар турганды 1 миллионга сатам. О бети жок, о бети жок. О бети жок, көзү бар. Так, анан? башталгыч суммасын $300 миң бересиң деди. Так. $300 миң бердим. Ошо боюнча же өзү жок. Же спорт ордосун мага өткөзүп бербейт. Sen jetinden 30 somam çıkmay senden 300 somme de. Курбаналиев. Так, кайсы маалда алды эл акчаны? 7 жыл мурда болсо 1-июнь күнү. Так. Bundan 7 Ol. yıl burada 1. iyun günü. Men bundan 7 yıl burada 1. iyun günü. O Norvegiyanın Oslo degen şarına konsert menen ketken gastrolga ama. Аны ким далилдейт? Pasportumda tura Zagreb pasportu kıragıla o yerde girdi çıktı da uçup gitti uçup geldi degenler var o yerde. Эми Тынар Bilemez сенде 2 pasportum turat kaldı arda сенде 4 паспорт бардыр. Мүмкүн 6 паспорт бардыр. Кыргыздын паспорту каерде жүрбөйт азыр, Кытайдагы 98 уйгур учуп кетти го кыргыздын паспорту менен. Oşoğadan men gün ölüm var. Özüngör berip atasın orga pasportu men berip atam. Паспортум бар эле деп. Тырчын чукпайт. Так, акчаны өзү алды беле? Жо жанында бирөө бар эле. Ким? Азыр. Дөөлөт Мадумаев. Kim? Дөөлөт Мадумаев. Uşuğan dalil olsun aynen ne? Bul 7 yıl murda verse akçanı. Devletigen ölgönüne 9 yıl olup atmayın aynen. Ну эми анча-мынча мында жаңылып атат да, боло берет, эмне болду? 2 ayga жаңылсын, 2 yıl adam kanıp жаңылsın aynen. Өлүп кетен алдың го. Туура. Ну эң башкысы бердиң да, туурабы? Болду, бүттү, башка эмне кереги бар? Ушу анан расписка жаздырып алдың беле? Жок. Тыят. Бир уйдун тилинде эле бир кагазга жаздырып алсаң, азыр эле камай берет элем да. Ну бирок ишес эмес, боло берет. Эң башкысы мына берген киши турат, туурабы? Анан бул алган киши бул тойгончо же өлгөнчө карганат деген болуп атат да. Ну ничего, ничего. Дагы свидетельдер бар. Kim? Бар. Akil. Онго жакын свидетель бар сага каршы. Kançaga jakın? Онго жакын бар, ооба. Akil. Так, конвой. Алып кел. Эч нерсе эмес, мойнуңа коюлат азыр, коебыз. Boynuma koysun, dalil desin. Далил дейбиз, шөкөр. Кармага мени кармаганга болбойт. Сен кармаган болбойт именно. Никаны айт. Так, жолдош свидетель. Бул иш боюнча эмне дей аласың? Ассаламу алейкум. Aleyküm assalam. Демек, ушул иш боюнчабы? Ушул иш боюнча бул буга каршы белем? Же бул буга каршы белем? В общем, экөө бири-бирине каршы да. Свидетель. Сен деген сотто турасың. Сен деген так көрсөтмө беришиң керек. Тынар Курбаналиев мынау келген конокко карыз деп айтышың керек. Түшүндүңбү? O şey kon pakazanı versin aynen. Сен өзүң жаап тур.
Tak malumatты beremiz. Tak malumatты aytam. Birinchi sizlar özüňer uwada bergendey möhnötni 1 yılga kıskartkıla. Anan aytam men, tagıla aytam men. Konvoy, al ket bunu. Kayaga alып koy. Aytmasam ketten tagi-tagila oturam bu şerde. İşengen süydetilinger şu o. Nu yemi dağı var. Dağı var. Da, konvoy. Jana bir deputat ayttılar. İşengen şu günüňer toktayımga kalgan bolsa siler de tügengeni kesiňer dediler ansaňa. Da, konvoy. Günüňer şu kalsa. Assalomu alaykum. Va alaykum. Yaxshimisiz? Ishlaringiz yaxshimi? Yaxshi. Yuribsizmi? Assalomu alaykum. Siz yaxshimisiz? Ha? O'zingiz yaxshimisiz? O'tiribsizmi? Ye. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Haligi nima Sot aka? Yana bir marta qaytarib qo'ying, nima deshim kerak edi? Ey sen degen sotku geldin körsetme bergeni. Ha, shu bir Sana aytılmadı o. ha, aytilgan. Yana Ana bir kel- marta qaytarib qo'ysangiz yaxshi. Ey, qon. Bo'ldi, ha? Ha, bo'ldi. Hamma narsani mo'lov olgan. Men bilaman, ko'zlaridan bilib turibman. Hamma oltinni sen olgansan. Nima deyapsan? 2 tonna oltin deb ketgansan. Men bilaman, hamma narsani bilaman. Oltinni nomerlarini ham bilaman. 20 degan nomeri bor edi. Mashinani ham nomerini yodlab qo'yganman. Miyamda bor. 0779 39 91. Yo'q, bu telefon bo'lib ketdi-yu. Ey свидетель. Ha? Ne diyorsun? Nima? Qaysi aldın? Qayerda kaldın? Oltin emasmidi? Bu proses altın boyunca emas bu. Nima? Oltin boshqagami? Sana düşündürüp ayt. Bol kecha kecha. Bol. Yo bol. Sen bo'yningga qo'yaman, mana sanaga olsam bari bo'ptimi? Nima bo'yningga olmayman deb o'zingga o'tirib ol deyman. Turoningdan. Cumhuriyet Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon hujjatmi dushanba yakta kelama chodika medodan medonammi men tojika medonam qirg'izcha medonam o'zbekcha medonam o'rcha medonam haymi yaktu setosham pashanamda gashanam daxti dashmon bakam kala kallat bash odammi o'zbekcham Ne oldu? Sot aka, xo'rozimiz o'lib qoldi-yu. Aytılgan narsani tak aytish kerak edi kelib turib. Men qadam bilaman, o'zingiz aytdingiz menga bitdilar, oltin deysizlar, bitdilar, bu deysizlar, bitdilar, bu deysizlar. Men kimizin qaytmaman, to'baq bani. Normal aytinglar bunga. Men qadam bilaman, unga to'baq bani. O'zlarim aytingizlar nega? Eşik bir yakta kaldı. Bitta eshik yana, bitta eshik yana sanay. Kalama nega bo'ldi? Qanday to'baq bani? Yo'q, o'tirgan joy qanday joy bo'lsa, o'zlaringiz o'rnagan mana bu. To'baq bani. To'baq. Sen menga nima qilmagin to'baq bani? Bini. Mayli. Uşu burası. Alo. Eşevi hiç böyle bu oytayı buluyor. Bir raspiskası yok mu o? Svидетельдер келip öldürdü bari yok mu bari. Kanda kıl. Mayli. Amma men пригорда оқып қойымға, бірақ самолеттің билетін тәйір қылып отыр bu. Машеттен шығып эле болды. Şef, mağa da bir bilet. Так. Adletli sot hükümdü kuzat. Tınar Kurbanaliev'tin Rusya'nın jarağını Japiski'den algan $300 tolluğu menen dalildendi.
Kanti Buga gelgen körsetme bergen Swidetilderdin aytusu boyunca Janevski'nin özünün arızı boyunca Tınar Kurbanaliyev'ti gün ölü dep tabılıp 8 yılga erkenden ajratılsın. Öyle ne? Kaysı değil, kaysı Rusya'dan geldi. Rusya'dan gelgen. Jarandın. Hacer bir şey şu. Bunun Rusya'dan gelmeyle bunun o Kadamcaydın kendi yerine gelgen koca degen jeti bunun. Tapkanı gezgen Jokja'dan Jalanca. Rusya'dan gelgen yok. Kızmat avalıgan kıyanatlık menen paydalanıp mıyzamdı buzganın üçün sağa 8 yıl, narkına 8 yıl, bunun 4 yıl menden garanti aldıma çıkıladı. Bunlar başına. Git al,